شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجانه شریفова. دیروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره ولایت ختلون در عرفه بیدارشوی طبیعت چون عنعنه نکو با شنودن نهال‌های میوه‌دهنده به معرکه نهالشناسی و آغاز کارهای موسمی بهاری در سراسر مملکت آغاز بخشیدند. مورد ذکر است که سال 2018 در ناحیه دنغره با دستگیری و هدایت بی‌واسطه سروری دولت در میدان 100 گکتار باغ اینتنسیو بنیاد کرده شد. بالاشوی نشاندن حجم استحصال محصول کشاورزی از با ثمر برنامه‌های دولتی، اجرای سریع‌وقتی کارهای اگرتکنیکی و زحمت صافدلانه خودجگیداران مملکت وابسته می‌باشد. قبول و تطبیق برنامه رشد ساحه باغ و تاک‌پروری برای سال‌های 2016-2020 امکان فراهم ساخت که در مملکت باغ‌ها از نو بنیاد و برقرار گردند. گزارش خبرنگاران ما 24 فеврал اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره ولایت ختلون در عرفه بیدارشوی طبیعت چون عنعنه نکو با شنانیدن نهال‌های میوه‌دهنده به معرکه نهالشنانی و آغاز کارهای موسم بهاری در سراسر مملکت آغاز بخشیدند. در معرکه امروزه نهالشنانی متخصصان ساحه باغداری ولایت ختلون اهل زحمت خواجگی‌های باغپرور ناحیه در مجموع 1000 نفر اشتراک کردند. مورد ذکر است که سال 2018 در ناحیه دنغره با دستگیری و هدایت بی‌واسطه سرور دولت در میدان 100 گکتار باغ اینتنسیو بنیاد کرده شد. سال گذشته با استفاده ثمرانک زمین و رانیدن حاصل دلخواه از ناحیه دنغره به خارج کشور 1000 تن میوه صادرات گردید. امروز با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در میدان 100 گکتار با شنانیدن 4 نوع سیب باغ نوی اینتنسیو بنیاد کرده شد. سرور دولت شخصا درخت سیب شنانده مردم جمع آمده را به سهمگذاری در تأسیس باغ هدایت کردند. در معرکه امروزه سیب‌های نوع فوجی اتسک 28500 نهال، مادی 16200، جرالدین 16000 و پینگلدی 3000 در مجموع 63000 نهال شنانده شد. از روی معلومات متخصصان ساحه باغداری از نوع تک پیوند سیب مادی MM 106 حاصلناکی از 1 گکتار 50 تن را تشکیل می‌دهد. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با باغداران ناحیه برای درست به راه ماندن پرورش نهال‌ها و استحصال میوگی‌ها مصلحت‌های مفید دادند. نهال درختان در باغ نو شنانده شده سیب اساساً از کشور کرسنر فدراسیون روسیه وارد کرده شده است. خواجگیداران از تراکتورهای پارک موثر خدمترسانی تکنیکی ناحیه به طور ثمرناک استفاده می‌برند. در معرکه امروزه نیز از تکنیک‌های مخصوص که کار باغداران را در کافتن چقوری‌ها و شناندن درختان آسان می‌نماید وسیع استفاده گردید. در ناحیه دنغره زمین‌های تل و تپه کشاورزی 40300 گکتار را تشکیل می‌دهد. از 5600 گکتار زمین باغ از جمله 2000 گکتار انگور و در باقی مانده درختان سیب، نوک، انار، بادام، گیلاس، چهارمغز، پیسته و غیره پرورش می‌یابد. اکثر میوه‌های باغ‌ها به صادرات نگرانده شده است. باغداران ناحیه در وقت بنیاد باغ از مصلحت و توصیه‌های عالمان ساحه وسیع استفاده می‌کنند. من رؤوف جمشید دیرکتور مرکزی علم‌های کشاورزی ولایت ختلون. امروز در ناحیه دنغره ما 100 گکتار باغ نوی حاصل دهنده میوه‌های گوناگون را بنیاد کرده ایم. طرز شناندن نهال‌ها از نهال‌های عادی در اینجا فرق کلان دارد که اینها من در اینجا می‌بینید که 3 متری است. بینشون این طرف باشد 5 متر است که در 1 گکتار زمین زیاده از 660 نهال می‌رود. ما از جهت با مسافه نزدیک شناندن 3 متری از زمین حساب حاصلناکی اینها با خیلی فرق کلان دارد که در از 1 گکتار 50-60 تن حاصل گرفتن ممکن است. با متخصصان و عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی کار کرده ایستادیم و از آنها آمده سنجیده همه طرفه از خاک زمین سر کرده تا باد هوا همه طرفه مطابق کرده که به همین شرایط مطابق است سنجیده برآمدن اجازه دادم. بعد ما در اینجا باغ را بنیاد کردیم. به مسئولیت متخصص کار کردن این دشوار است. اینجا 100 گکتار
باغ بنیاد میکنیم. پیشتر در اینجا مثلا گندم میکردن، اینجا مثلا در اینجا تنها در اینجا ما در نظر بگیریم 100 هکتار. در اینجا ببینید که چی قدر جای کاری میشود یکم. دیدیم که حاصل نوکیش نسبت به گندم درآمدش خیلی زیاد میشه و برای بهبودی زندگی اهالی این خیلی خوب میشود. زمین‌های ناحیه دنغره برای کشت دلخواه، زراعت، پرورش باغ و تاکزار و رشد دیگر بخش‌های سردرآمد ساحه کشاورزی موافق است. از این رو مردم مهنتکش ناحیه با تجربه بوی اندوخته، استفاده ثمرناک زمین، وسیع کردن میدان کشت، از حساب به گردش کشاورزی درآوردن تل و تپه‌ها، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و آبیاری زمین‌های للمی، پرورش نهال‌ها، زراعتکاری و تخم پروری را وسیع به راه ماندند. ساکنان ناحیه برای احتیاجات خود و هم برای ذخیره مواد مختلف از قبیل تخمی خصیفت و خوراک چاروا برای دیگر شهر و ناحیه‌های کشور محصولات استحصال می‌کنند. در ناحیه 1950 خواجگی دهقانی فعالیت دارند که سمت کارشان اساساً زراعتکاری، باغداری، چارواداری، پرنده پروری و زنبور عسل پروری میباشد. بعد شناندن درختان سیب و شناسایی با وضع ساحه باغداری، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مردم جمع آمده درباره تدبیرهای سازنده حکومت جمهوری، آمادگی و استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اجرای نشانده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، رعایت قانون‌های عمل کننده، رشد ساحه‌های باغداری، زنبور عسل پروری، استفاده ثمرناک زمین‌های کشت، افزایش صادرات میوه به خارج کشور، گرفتن درآمد خوب اقتصادی، رشد دهات، بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون، تأسیس جای‌های نوکاری اندیشه‌رانی کرده ساکنان را به وسعت کارهای سازندگی و آبادانی هدایت نمودند. مورد ذکر است که طبیعت و اقلیم تاجیکستان برای رشد باغ و تاکپروری بنیاد باغ‌های میوه‌های صادراتی مطابق میباشد. همساله با مقصد تأمین امنیت آذوقه‌واری در سراسر کشور با دستور و هدایت و اشتراک به واسطه سرور دولت بنیاد باغ‌های نو و برقرار کردن باغ‌های کهنه با مرام ادامه می‌یابد. فصل بهار برای وسعت کارهای نهالشنانی، بنیاد باغ‌های نو و برقرار کردن باغ‌های کهنه بسیار موافق است. همساله پرزیدنت مملکت با هدایت و سفربر کردن مردم به حشر دسته جمعی و اشتراک به واسطه خود بهر سبز و خرم گرداندن طبیعت، حفظ محیط زیست، بنیاد باغ‌های نو و با این واسطه تأسیس دادن جای‌های نو کاری اقدام شایسته را راه‌اندازی می‌نمایند. در دوران صاحب استقلالی با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر رشد ساحه باغ و تاکپروری برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاکپروری برای سالهای 2016-2020 را قبول نمود. در دوره تطبیق این برنامه اکنون برای بنیاد باغ‌های اینتنسیوی، تأسیس جای‌های نو کاری و افزایش صادرات میوگی‌ها به خارج کشور امکان فراهم آمد. بنا به تاکید سرور دولت محترم امامعلی رحمان، بنیاد باغ‌های نو و برقرار کردن باغ‌های کهنه در دوره تطبیق برنامه دولتی یکی از راه‌های اساسی رسیدن به هدف استراتژی تأمین امنیت آذوقه‌واری در جمهوری و مساعدت نمودن به بهداشت سطح اقتصادی و اجتماعی زندگی اهالی می باشد. طور مشاهده می گردد سالهای آخر به خاطر بهداشت اقتصادیات کشور بیشتر به بنیاد باغ درختان میوه‌های صادراتی توجه ظاهر می گردد، زیرا در بازارهای کشورهای خارج طلبات به میوه‌های خوش‌طعم سرزمین ما زیاد است. با دستور پرزیدنت مملکت در دوره تطبیق اصلاحات ساحه کشاورزی هزارها گکتار زمین‌های بیکار خوابیده تل و تپه‌ها به گردش کشاورزی درآورده شده. از این حساب زمین‌های کشت و باغ‌ها وسیع کرده می‌شوند. تنها دوام سال‌های صاحب استقلالی از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان ده‌ها باغ‌های اینتنسیوی بنیاد شده است. باغ‌های کلانترین جمهوری که با اشتراک و اقدام به‌واسطه پیشوای ملت و با سهم هزارها نفر مهنتکشان مملکت بنیاد شده‌اند. باغ ملی تاجیکستان سال تأسیس یابیش 2006 در شهر دوشنبه، باغ 15 سالگی استقلالیت سال تأسیس یابی 18 فوریه سال 2006 در شهر حصار، باغ وحدت ملی سال بنیادش 20 مارس سال 2008 در ناحیه باباجان غفور ولایت سوخت، باغ استقلال در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت 26 مارس سال 2011، باغ 3000 سالگی حصار 1 مارس سال 2014، باغ اساسگذار صلح و وحدت ملی در خواجگی فرمری اسدالله ناحیه خراسان 23 فوریه سال 2016،
باغ 25 سالگی استقلالیت در شهر حصار 25 فوریه سال 2016 و باز دهها عدد باغ‌های اینتنسیوی که معمارشان سرور دولت محترم امامعلی رحمان میباشند. این اقدام‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از یک جانب برای تأسیس هزارها جای کار نو و به شغل فرا گرفتن اهالی مساعدت نماید، از طرف دیگر بهر استفاده ثمرناک زمین‌های بیکار خوابیده، صادرات میوه خشک میوه‌ها به خارج کشور و گرفتن درآمد خوب اقتصادی کشور و مردم منفعت آور میباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفرهای کاری به شهر و ناحیه‌های کشور در برابر افتتاح ده‌ها انشاءات تعیینات گوناگون و ملاقات با مردم با سهم بواسطه و شناندن نهال درختان در مساحت صدها گکتار باغ‌های نو بنیاد میکنند. از جمله سال 2006 در زمینه سابق باغ بوتانیکی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان که سال 1937 تأسیس یافته بود، مؤسسه دولتی باغ ملی تاجیکستان تشکیل کرده شد. مساحت عمومی زمین‌های باغ نزدیک 95 گکتار را تشکیل می‌دهد. در میدان 63 گکتار باغ میوه‌دهنده درختان سیب، انگور، بادام، انجیر، نوک، گیلاس، آلو، شفتالو، خرما، بیهی، چهارمغز، زردآلو و پیسته موجود است که نشأه‌نمای خوب دارد. از درختان میوه‌دهنده حاصل اکثر آنها به خارج کشور صادرات می‌گردد. در مساحت نزدیک 10 گکتار نهال‌های سایه‌افکن و آرایشی پرورش کرده می‌شود. در باغ ملی تاجیکستان بیش از 100 نفر به طور دائمی فعالیت می‌کنند و در وقت جمع‌آوری حاصل درختان باغ اینچنین ده‌ها نفر کارگران موسمی جلب کرده می‌شوند. همه نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن و گل و بوته‌های نادر آرایشی و خوشبویی در باغ ملی پرورش شده برای زیبا کردن باغ قصر ملت، باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی، باغ به نام ابوالقاسم فردوسی، باغ رودکی، باغ‌های پرچم و نشان دولتی، باغ ایران، نوروزگاه و تشکیل باغ‌های نو در خیابان‌های شهر دوشنبه نگرانده شده است. 18 فوریه سال 2006 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر حصار در سال تجلیل 15 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک موضع وسیع و خوشباد و هوا باغ 15 سالگی استقلالیت را بنیاد کردند. عین حال باغ 450 گکتاره پرره به حاصل آمده. صدها نفر کارگران از آن رزق فراوان حاصل میکنند. از میدان عمومی 450 گکتار 103 گکتارش باغ نوهای صادراتی گیلاس است که بارآور شده است. قطعه‌های علاهیده باغ به عائله ساکنان شهر اجاره داده شده است و همین طریق در آن بیش از 2400 نفر صاحب کار گردیدند. در موسم جمع‌آوری حاصل هر یک اجاره‌کار باز 5-6 نفر قوه کاری علاوه‌ای جلب می‌کنند که بیش از 1500 کسی دیگر می‌شود. از هر یک گکتار باغ گیلاس تا 6 تانه و از 100 گکتار 600 تانه محصولات جمع‌آوری می‌شود که حاصل خیلی فراوان است و نسبت به غله‌کاری پیشینه 10 برابر فایده‌اش زیاد است. 20 مارس سال 2008 در روزهای تجلیل جشن نوروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد باغ وحدت ملی در ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت آغاز یافت. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان پیش از کارهای بنیاد باغ با ساکنان سرشمار از تمام گوشه و کنار ولایت سوخت ملاقات کردند. در درآمدگاه باغ بنیاد چایخانه ملی، بینای معماری و مجلسگاه، باشیشگاه و تالار نمایشگاه، گرمخانه برای کشت سبزیجات بروقتی، نهالخانه برای پرورش و زیاد نمودن درختان میوه‌دهنده، سیخ‌ها برای خشک‌کننده میوه و کارکرد میوه و سبزیجات، همچنین مغازه و نقطه‌های فروش محصولات کشاورزی پیش بینی شده است. پرزیدنت مملکت با نیت پایداری، صلح و ثبات همچون عامل مهمترین رشد و پیشرفت وطن عزیزمان پیشنهاد نمودند که باغ نو بنیاد باغ وحدت نامیده شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در اینجا چون عنعنه و با رعایت از سنت‌های نیک باغداری نیاگان نخست چند نوع درختان میوه‌دهنده، سایه افکن و آرایشی شنانده با بنیاد باغ نوی ملی که مساحتش همین سال به 120 و تا سال آینده تا بیش از 500 گکتار باید رسد آغاز رسمی بخشید. عین حال میدان عمومی باغ مذکور 631 گکتار را تشکیل می‌دهد که در آن از جمله در 364 گکتار زردآلو، 48 گکتار شفتالو، 35 گکتار سیب، 5 گکتار گیلاس، 12 گکتار آلو و در 10 گکتار انگور پرورش کرده می شود. در حدود باغ با دستگیری سرور دولت گرمخانه برای پرورش پامیدور و بادرینگ، سردخانه ها برای نگاهبینی محصولات کشاورزی و کلهای خرد برای پرورش ماهی بنیاد کرده شد. در مؤسسه 80 نفر به طور دائمی و 60 نفر به طور موسمی به کار جلب کرده شدند.
26 марти соли 2011 дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд дар айёми ҷашни Наврӯзи аҷдодӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Зафаробод дар майдони 100 гектар боғи Истиқлолро бунёд карданд. Сарвари давлат дар ин ҷо чанд навниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонда бо пирони рӯзгордида ва деҳқонону боғпарварони соҳибтаҷриба ба бунёдгузорони боғи нав аз даргоҳи Офаридгори олам барору баракат хостанд. дар 35 гектари майдони умумии боғи 100 гектара аллакай ниҳолҳои зардолу, гелос, олу, себ, бодом, анор ва ангур ҷамъ қариб 36400 беғ навниҳол шинонда шуд. зимни мулоқот бо фаъолон ва деҳқонону боғпарварони ноҳияи Зафаробод сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки боғи навбунёди 100 гектара баҳори Истиқлол номида шавад. пешниҳод аз ҷониби сокинони вилоят бо фараҳмандӣ истиқбол гирифта шуд. чунин тадбири муҳими созандагӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла 1 марти соли 2014 дар шаҳри Ҳисор дар соли таҷлили 3000-солагии Ҳисори шодмон амалӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дасти худашон дарахт шинонда ба бунёди боғи 3000-солагии Ҳисор оғоз бахшиданд. барои иштирок дар шинондани нахустин ниҳолҳои боғи 3000-солагии Ҳисор ки дар майдони 3000 гектар доман паҳн хоҳад кард, дар мавзеи миёни боғи 15-солагии Истиқлоли Тоҷикистон ва деҳаи навбунёди Боғистон ҳазорҳо нафар сокинони ноҳияҳои водии Ҳисор ҷамъ омаданд. гуфтан мумкин аст ки рушду нумӯи бесобиқаи боғу токпарварӣ дар тамоми гӯшаи канори кишвар натиҷаи иҷрои босамари дастуру ҳидоятҳои дурандешонаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. сарвари давлат ҳамроҳ бо ҳазорон нафар дӯстдорони шуғли ниҳолпарварию боғдорӣ нахустин ниҳолҳои боғи нави 3000-солагии Ҳисорро шинонда эзҳори боварӣ намуданд ки танҳо аз ҳисоби содироти меваю сабзавоти тару тоза, хушк ва консервашуда ояндаи наздик қудрати содиротии Тоҷикистон хеле афзун гардида ҳазорҳо ҷойи нави корӣ муҳайё мегардад. президенти мамлакат ба роҳбарони шаҳру ноҳияҳои водӣ дастур доданд ки дар тамоми мавзеъҳо бо истифода аз обу хок ва ҳавои барои боғтокпарварӣ ба сон мусоид қатқати қаторкӯҳҳои Ҳисор аз шаҳри Душанбе то шаҳри Турсунзода боғҳои намунавӣ бо дарахтони мевадиҳандаи навъҳои содиротӣ бунёд намоянд. аз ҷониби сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон дар ин мавзеъ ҳамчунин чанд ниҳоли бузургҷуссаи дарозумри сояафкан шинонда шуд. 23 феврали соли 2016 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии фермерии Асадуллои ноҳияи Хуросон ба ҳолати боғу тогзори намунавӣ шинос шуда дар маъракаи ҳашари умумӣ барои бунёди боғи ба номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар майдони 160 гектар иштирок карданд. пас аз тамошои намоишгоҳи дастовардҳои сокинон дар боғи намунавии интенсивӣ ба номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Рустами Эмомалӣ ниҳоли дарахти себ шинонданд. дар хоҷагии фермерии Асадулло давоми 6 соли охир беш аз 1700 гектар боғу тогзори нав бунёд гардид. дар боғи интенсивии себ 30 намуди ниҳоли дарахти себ шинонда шудааст. дар маҷмӯъ боғу тогзори хоҷагӣ 2017 гектарро ташкил медиҳад. акнун бо бунёди боғи нав беш аз 300 нафар соҳиби ҷойи кор гардиданд. таваҷҷӯҳ ба боғи интенсивӣ бештар буда дар маҷмӯъ боғи интенсивии себ дар ин хоҷагӣ 114,5 гектарро ташкил медиҳад. дар 5 соли оянда меҳнаткашони хоҷагӣ мақсад доранд боз 500 гектар боғ бунёд намоянд. тавре маълум гардид дар ин ҷо бо ҳидояту маслиҳатҳои муфиди президенти мамлакат беш аз 10 намуди ангур ва дар ҳазорҳо гектар навъҳои содиротии себ, нок, зардолу, шафтолу, гелос, олу, олуболу, олуча, чормағз, бодом, анҷир, анор, тут, писта, биҳӣ ва лимӯ ва дарахтони сояафкану ороишӣ шинонда шудааст. мавзеи фахрободи ноҳияи Хуросони вилояти Хатнон солҳои пешин бо иқтидори азими истеҳсолӣ ва фаъолияти намунавии худ хеле машҳуру овозадор буд ва таи солҳои охир бо супоришу раҳнамоӣ бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барқарорсозии боғу тогзори харобгаштаи он дубора оғоз ёфта боғи нави намунавӣ бунёд меёбанд. яке аз тадбирҳои муҳиме ки президенти мамлакат бо амалӣ кардани он ба беҳдошти сатҳи зиндагии сокинони ин минтақа заминаи мусоид фароҳам оварданд, ин бунёди ҳазорон гектар боғи нав ва таъсиси ҳазорҳо ҷойи корӣ мебошад. тавре маълум шуд боғу тогзор ва зироатҳои обталаби ин мавзеъ бо истифода аз технологияҳои муосир ба тариқи қатрагӣ обёрӣ карда мешаванд.
барои ин 2 миллион 200 ҳазор метр лӯлаи махсуси обёрии қатрагӣ дастрас карда шудааст. дар ҳашари умумии имрӯза бо иштироки бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳазорҳо адад навъҳои гуногуни ниҳолҳои мевадиҳандаи ороишӣ шинонда шуд. 25 феврали соли 2016 дар шаҳри Ҳисор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба деҳоти алмосии шаҳри Ҳисор ташриф оварданд. ҳадафи ин сафар идомаи мантиқии татбиқи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда. дар ҷараёни он дар майдони садҳо гектар замин ба бунёди боғи 25-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор асос гузошта шуд. барои иштирок дар маъракаи ниҳолшинонӣ 3000 сокини ноҳия ва дар маҷмӯъ барои дидору мулоқот бо пешвои миллат беш аз 15000 сокини ноҳия ҷамъ омад. баъди тамошои намоишгоҳ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як мавзеи хушбоду ҳавои деҳоти алмосӣ дар маъракаи ниҳолшинонӣ иштирок карда якчанд ниҳоли дарахтони гелос, олу ва себ шинонданд. дар ин маърака бо иштироки сарвари давлат дар майдони 340 гектар ниҳолҳо шинонда шуд, аз ҷумла дар майдони 72 гектар гелос, 67 гектар олу, наздики 13 гектар себ. тибқи дастурҳои президенти мамлакат оянда майдони боғот боз васеъ карда мешавад. дар асоси супориши пешвои миллат дар шаҳри Ҳисор баҳри нигоҳубини меваҷот барои беш аз 5000 тонна маҳсулот сардхонаҳо сохта шудааст, ки аз он самаранок истифода мебаранд. дар асоси барномаи давлатии рушди соҳаи боғу товпарварӣ барои солҳои 2016-2020 дар шаҳри Ҳисор дар майдони 2966 гектар бояд боғу тогзор бунёд карда шавад. асосан ниҳоли дарахтони мевадиҳандаи ба содирот нигаронда парвариш мегардад. даромад аз фурӯши ин гуна меваҷот барои беҳдошти сатҳи иқтисодиву иҷтимоии мардум равона мешавад. заҳматкашони шаҳри Ҳисор дар масъалаи содироти мева ба хориҷи мамлакат таҷрибаи ғанӣ доранд. ҳосили боғот аз нисф зиёдаш ба Федератсияи Россия, Афғонистон, Покистон, Қазоқистон, Узбекистон, Украина ва Қирғизистон фиристода мешавад. соли 2016 зимни сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нашунамои боғҳои интенсивии баъзе ноҳияҳо ва фаъолияти намунавии боғдорон шинос шуданд. аз ҷумла 3 октябри соли 2016 сарвари давлат дар ноҳияи Муъминобод боғи интенсивии хоҷагии деҳқонии Хоҷаи Нур ки дар майдони умумӣ 1 гектар ташкил гардида дар он асосан дарахтони себи хушсифат шинонда шудааст тамошо карданд. навъҳои себи Гранни Смит, Голден Делишес ва Супер Гиф ки айни замон дар бозорҳои дигар кишварҳо серхаридор аст, ҳамчун маҳсулоти содиротӣ дар ин боғ парвариш карда мешавад. 3 октябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Восе дар деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз боғи хоҷагии деҳқонии Файзи Саид боздид ба амал оварда бо нашунамои дарахтони сояафкану мевадиҳанда ва гулу буттаҳои ороишӣ шинос шуданд. аҳли меҳнати хоҷагии деҳқонии Файзи Саид дар майдони 23 гектар парвариши намудҳои гуногуни дарахтони мевадиҳандаю сояафкан, гулу буттаҳои ороишӣ, полезӣ ва кишти дигар зироатҳоро дар байни қатори дарахтон ба роҳ монданд. зимни тамошои боғ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба меҳнаткашони хоҷагии деҳқонии Файзи Саид барои хуб ба роҳ мондани парвариши дарахтон ки меваи аксари он ба содирот нигаронда шудааст баҳои баланд доданд. аз рӯи маълумоти боғдорони хоҷагии деҳқонии Файзи Саид имсол ҳосили боғот аз ҷумла ангур фаровон аст. аз тарафи хоҷагии деҳқонии Файзи Саид дар даромадгоҳи деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ дар 5 гектар майдони бекорхобидаи санглоху шӯразамин боғи арча бунёд карданд ки ба симои ҷамоат ҳусни тозаи зам кардааст. дар боғи хоҷагӣ 40 нафар ба таври доимӣ ва беш аз 70 нафар мавсимӣ ба кор ва маош таъмин мегарданд. 27 сентябри соли 2016 дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Рашт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазъи рушди соҳаи боғдорӣ ва ниҳолпарварӣ дар боғи интенсивии Пайванд Рашт шинос шуданд. боғи интенсивии Пайванд Рашт баҳори соли 2016 дар масоҳати 6 гектар аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Пайванд бунёд гардидааст. дар ин ҷо навъҳои беҳтарини себу нок парвариш меёбад ки ба содирот нигаронда шудааст. дар 58 қатори боғ 7474 бех ниҳол парвариш ёфта истодааст ки аз ин 7000 бех нок ва 474 бехаш себи нави Голден Делишес мебошад. баъди бунёди боғи мазкур дар ин ҷо 12 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. аз вазъи боғ ва нашунамои хуби ниҳолҳо аён мегардад ки мутахассисон агротехникаи парваришро хуб ба роҳ монданд.
سپارش داده شد که در همین موضع که بین ناحیه نورآباد و رشت جایگیر است، آینده در حدود ناحیه نورآباد در میدان 40 گکتار و در حدود ناحیه رشت 30 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد نمایند و جهت خوب و بی‌گزند نگاه داشتن حاصل باغ برای 5000 تن سردخانه بنیاد نمایند. 23 مارس سال 2016 در جماعت دهاتی چشمسار ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بنیاد 100 گکتار باغ سیاه آلو آغاز بخشید. سرور دولت با گشودن قبور آبگذر زمین‌های تشنه‌لب را شاداب گردانده یک جا با خواجگیداران باغپروانان نهال شناندند. در زمین اسیسابی بیابی به کارخوابیده جماعت که طول سالها همچون چراگاه استفاده میشد، صاحبکاران در مساحت 120 گکتار باغ بنیاد کردند. در اینجا 100 نفر با جای کاری دائمی تامین شده است. مقصد است که باز در میدان 600 گکتار باغ سیاه آلو شنانده شود و این امکان می‌دهد که باز جای‌های علاوه‌ای کاری تشکیل گردد. در 100 گکتار 9 نمود نهال‌های سیاه آلو، در مساحت 20 گکتار دیگر نوع‌های گوناگون شفتالو شنانده شده است. صاحبکاران برای آبیاری 600 گکتار زمین از دوری 13 کیلومتر توسط قبرها آب آوردند. سیاه آلو در بازار جهانی سرخریدار بوده، اساساً به فدراسیون روسیه، قرقیزستان و اروپا صادرات کرده می شود. باعث خوشنودی است که با دستور و هدایت‌های سرور دولت و دستگیری همه‌جانبه حکومت مملکت، مردم در سمت پرورش باغ و تاکزار تجربه بزرگ پیدا کردند. فعالیت آنها و ثمره کارشان امروزها تاجیکستان را در کشورهای خارجی دور و نزدیک معرفی می‌کند. نتیجه همین است که روزهای 27 و 29 سپتامبر سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مهمانان عالی قدر سران دولت‌های ازبکستان و بلاروس شوکت میرزیویف و الکساندر لوکاشنکو را به شهر ترسونزاده دعوت کردند. ضمن سفر به این شهر بزرگ صنعتی جمهوری مهمانان با فعالیت تاکپروران نامدار و سابقه‌داران خواجگی‌های دهقانی حاجی نعمت وطن و باغ سامان شناس شدند. سران دولت‌ها ضمن بازدید از انگورباغ این خواجگی‌ها به اصول پرورش این نوع میوه خوش‌طعم توجه ظاهر نمودند و برای راه‌اندازی همکاری‌ها در این سمت مخصوصاً با خواجگی‌های جمهوری‌های بلاروس و ازبکستان تاکید کرده شد. همه این خواجگی‌ها از سردخانه‌های ساخته خود ثمرناک استفاده می‌برند. انگورهای نوی حسینی، غلبه، شاهانه، پیشپزک، کشمش سیاه و سفید این خواجگی‌ها به بازارهای جمهوری و به کشورهای قرقیزستان و قزاقستان و فدراسیون روسیه صادرات کرده می‌شوند. Пробираемся в чаще богатства. Вот это да. شروع از روزهای اول فصل بهار پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به خاطر مساعدت به بهداشت حفظ طبیعت و آبادانی هر یک گوشه و کنار مملکت معرکه‌های عمومی نهالشنانی تشکیل می‌نمایند. رهبران دولت و حکومت کشور در برابر دیگر شهر و ناحیه‌ها به رشد و پیشرفت پایتخت کشور اهمیت خاصه می‌دهند. نتیجه همین است که در عرفه فرارسی فصل بهار و در موسم نهالشنانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی درختان سایه افکن و آرایشی میشنونند. چنین تدبیرهای آبادانی و سازندگی در عرفه روز مادران، نوروز بین‌المللی در باغ‌های قصر ملت، نوروزگاه پایتخت، باغ رودکی، باغ و گلگشت‌های نزدیک کتابخانه ملی، آثارخانه ملی، پرچم و نشان دولتی تاجیکستان گذرانده می‌شود. در معرکه نهالشنانی که روز 8 مارس سال 2017 در میدان نشان دولتی راهرو خیابان دوستی پایتخت و باغ به نام استاد رودکی صورت گرفت، از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان و فرزندانشان اساساً درختان آرایشی و سایه‌افکنی از اروپا به تاجیکستان وارد گردیده شنانده شد. در مجموع بیش از 430 عدد نهال درختان نادر و همیشه سبز، از جمله بیش از 70 نهال کشتن، 120 درخت آلوی کنزنی، 95 عدد نهال مگنولیا همیشه سبز، 120 عدد درخت کیپاریس و ماژویلنیک شنانده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای نگاهبین خوب این درختان، تازه آزاد کردن محیط اطراف و دیگر تدبیرها به خاطر تجلیل سزاوار جشن بین‌المللی نوروز به مسئولین حکومت شهر دوشنبه و دیگر اداره‌های دولتی دستور و سپارش‌ها دادند. 21 ژانویه سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در باغ نوروزگاه پایتخت درختان نادر سایه افکن و آرایشی کیپاریس، سرو لیلندی و سکویا شنانده به معرکه نهالشنانی و وسعت کارهای آبادانی و کبودیزارکنی و سبز و خرمگرداندن محیط اطراف حسن آغاز بخشیدند. حشر نهالشنانی طبق نقشه اساسی آبادانی و بنیادکاری و از نوسازی پایتخت کشور شهر دوشنبه
дар майдони боғи наврӯзгоҳи пойтахт сурат гирифта. ба хотири зебою озода кардани хиёбонҳои шаҳр дарахтони зиёди ороишиву ҳамешасабз ки ҳамзамон ба саломатии инсон фоида дошта, боиси болидахотирию рӯҳбаландии сокинону меҳмонон мегардад, шинонда шуд. дар майдони боғи наврӯзгоҳи пойтахт президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазъи навшунамои дарахтони сояафкану ороишӣ ва татбиқи лоиҳаҳои нави бунёди гулгаштҳо дар ин мавзеъ шинос шуданд. мавриди зикр аст ки соли 2014 боғи наврӯзгоҳ бо ташаббус ва иштироки бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд ва он дар масоҳати 146 000 метри мураббаъ доман паҳн кардааст. боғи наврӯзгоҳ дар миёни қасри миллат ва майдони наврӯзгоҳи пойтахт қарор гирифта дар баробари боғи рӯдакӣ, боғу гулгаштҳои назди китобхонаи миллӣ, осорхонаи миллӣ, парчам ва нишони давлатии Тоҷикистон ба маркази шаҳри Душанбе ҳусни тозаи зам кардааст. дар майдони 15 гектари боғи наврӯзгоҳ дарахтони сасна, калина, туя, сирена, кедр, пихта, каталпа, можжевельник, татум, магнолияи ҳамешасабз, чинор, берёзаи маҳаллӣ, каштан, барбарис, клёни сурх, лигуструм, кипарис, маҷнунбет ва гули садбарг шинонда шудааст. аз ороишоти асосии дигари боғи наврӯзгоҳ шаршараи боҳашамат ва фаввораҳои назди он аст ки бо ҳидояти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шудааст. дар боғи наврӯзгоҳ ҳамчунин майдончаи бозию дилхушии кӯдакон мавҷуд аст. аксари кулли ороишу зебоиҳои боғи наврӯзгоҳ маҳсули ғояҳои ободониву созандагӣ, зебоидӯстӣ ва салиқаи баланди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. корҳои ободониву бунёдкорӣ ва сабзу хӯрамгардондани муҳити атроф дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе имрӯзҳо низ идома дорад. дар гӯшаву канори ноҳияҳои пойтахт дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва гулу буттаҳои гуногун шинонда мешавад ки ба симои марказҳои фарҳангиву истироҳатӣ таровати тоза мебахшанд. ҳамаи ин тадбирҳои ободониву кабудизоркунӣ ки аз аҷдодони пурифтихор ба мо мерос мондааст бо роҳнамоиву ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат сурат мегирад ва он аз завқи баланди зебоипарастии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. наврӯз ҷашни бостонии ориёиҳо махсусан миллати кӯҳантамаддуни тоҷик маҳсуб ёфта. ин ҷашни байналмилалӣ дар худи як ҷаҳон маънии неку инсондӯстонаро таҷассум менамояд. боиси хушнудист ки имсол баъди қабули ангораи наврӯз 2019 бори нахуст намудҳои халтачаҳои идона барои тӯҳфаҳои наврӯзӣ низ тасдиқ гардид ки аз ин пас сокинон метавонанд дар ҷашни наврӯз аз онҳо истифода намоянд. наврӯз рамзи покию ободии оғози рӯзи наву эҳёи дубораи табиат, хусусан табиати нотакрору биҳиштосои Тоҷикистон ҳамчун ҷашни миллии тоҷикон дар замони соҳибистиқлолӣ мақому манзалати бештар касб намуда то ба сатҳи байналмилалӣ расонда шуд. имрӯз ин ҷашни қадимаю бостонии тоҷикон дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил карда мешавад ва эътибору нуфузи ин ҷашни табори ориёӣ ҳамасола афзун мегардад. барои таҳкими бештари мақому манзалати ин ҷашни байналмилалӣ пайваста дар мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад ва ҳамасола дар остонаи таҷлили ин ҷашн рамзи баргузории он аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардида дар тамоми чорабиниҳои марбут ба иди баҳору ҷашни наврӯзи оламафрӯз истифода бурда мешавад. имсол низ ангораи наврӯзи соли 2019 тасдиқ гардидаву рамзҳои ба худ хосро таҷассум менамояд. ангораи наврӯз 2019 намуди доирашакл дошта дар байни он курраи замин, аз ду тарафи он парчами миллӣ ва пайки баҳор, суманак, парасту нақшу нигори гулдӯзӣ ҳамчун рамзи ҳунарҳои мардумӣ ва рангинкамон бо навиштаҷоти Наврӯз 2019 бо забони тоҷикӣ инъикос ёфтааст. хурсандибахш аст ки имсол дар баробари тасдиқи ангораи Наврӯз бори нахуст намудҳои халтачаҳои идона барои тӯҳфаҳои наврӯзӣ тасдиқ гардид. наврӯз ки барои мардуми тоҷик оғози рӯзи нав, фасли наву соли нав ба ҳисоб меравад, имсол ва дар солҳои минбаъда низ барои тифлакону наврасони тоҷик ба хусус тарбиятгирандагони муассисаҳои марбут ба нигоҳубин ва таълиму тарбияи ятимону бепарастонон, пиронсолону беморон ва барҷомондагон боз ҳам муждарасону хурсандиовар хоҳад шуд. акнун дар партави иқдомҳои шоистаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон метавон анъанаи тӯҳфаҳои соли нави мелодиро дар рӯзҳои таҷлили ҷашни Наврӯз анҷом дод ва ҳар баҳору ҳар Наврӯзро барои онҳое ки соҳиби тӯҳфаҳои наврӯзӣ мегарданд боз ҳам хотирмону дилнишин гардонд.
таъкид карданд ба маврид аст ки халтачаҳои наврӯзӣ ки барои тӯҳфаҳо пешбинӣ шудаанд бо шаклу дизайни гуногун таҳия карда шуда дар онҳо рамзу ангораи наврӯзи соли 2019 тасвир ёфтаанд. вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо метавонанд ба корхонаҳо ва ширкатҳои хусусӣ ҷиҳати омода кардани халтачаҳо аз матоъҳои гуногун, коғазҳои рангаю сахт, халтачаҳои полиэтиленӣ ва дигар навъҳои матоъ дастур диҳанд ки намунаи гуногуни халтачаҳоро дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ омода намоянд. аз намудҳои гуногуни халтачаҳои барои тӯҳфаҳои наврӯзӣ пешбинишуда дар рӯзҳои иди байналмилалии Наврӯз сокинони мамлакат метавонанд ба таври васеъ истифода намоянд. Нуриддини Қурбон, Бобуалӣ Тағозода, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи Ахбор. мувофиқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид соли 2018 дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар натиҷаи амалҳои террористӣ ва муноқишаҳои мусаллаҳона 3800 нафар аз аҳолии осоишта, аз ҷумла қариб 1000 кӯдак ба ҳалокат расида, 7100 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. истеъмоли машруботи басифати спиртӣ дар штати Ассами Ҳиндустон сабаби марги 150 нафар шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар музофати ҳамаи Сурия ҳангоми ҳаракати автобусе ки сохтмончиёнро интиқол медод таркиш рух дод. дар натиҷа 24 нафар ба ҳалокат расид. тибқи иттилои кормадони сохторҳои қудратии Сурия, автобуси коргарон аз таркиши таҷҳизоти тарканда ки онро гурӯҳҳои террористӣ дар роҳ ҷой карданд хароб гардидааст. дар қисми ҷанубу ғарбии Мали силоҳбадастони номаълум ба нақлиёти нерӯҳои постдори сулҳи Созмони Милали Муттаҳид ҳамла карданд. дар натиҷа 3 низомӣ ҳалок шуда, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. силоҳбадастон 44 километр дур аз шаҳри Бамако ба нақлиёти нерӯҳои постдори сулҳи Созмони Милали Муттаҳид ҳамла карда, сипас аз маҳалли ҳодиса фирор намуданд. соли гузашта дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бар асари ҳамла ва анҷом додани амалҳои террористӣ 3800 нафар сокинони осоишта ба ҳалокат расида, 7100 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. қариб 1000 нафар аз ҳалокшудагонро кӯдакон ташкил медиҳанд. дар ин бора дар гузориши намояндагони идораи олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон дарҷ гардидааст. коршиносон марги аҳолии осоиштаи Афғонистон аз амалҳои террористӣ ва муноқишаҳои мусаллаҳонаро дар 10 соли охир бесобиқа арзёбӣ намуданд. ба гуфтаи намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, раванди марги сокинони осоишта дар Афғонистон соли 2018 нисбат ба соли 2017 11% зиёд мебошад. муайян карда шудааст ки 63% ҳалокшудагон ба ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст рост меояд. ҳамзамон дар рафти гузарондани амалиёти қувваҳои ҳарбии ҳавои Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва нерӯҳои хориҷӣ бар зидди гурӯҳҳои силоҳбадаст сокинони осоишта ба ҳалокат расиданд. ин ҳолат намояндагони Созмони Милали Муттаҳидро нигарон кардааст. вобаста ба ин намояндагони Созмони Милали Муттаҳид аз ҳукуматдорони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дархост намуданд ки барои пешгирӣ аз марги сокинон чораҷӯӣ намоянд. инчунин нооромиҳо дар баъзе аз минтақаҳои Афғонистон сабаби хароб шудани муассисаҳои таълимӣ ва беморхонаҳо гардида, он боиси аз таҳсил дур мондани кӯдакон ва ба хизматрасонии тиббӣ дастрасии комил надоштани аҳолӣ шудааст. дар қисми шимолу шарқии штати Ассами Ҳиндустон шумораи ҳалокшудагон аз истеъмоли машруботи пассифати спиртӣ ба 150 нафар расида, қариб 200 каси дигар заҳролуд шуданд. табибон иброз медоранд ки сокинон аз истеъмоли нӯшокии пассифати спиртӣ ки дар таркиби он маводи кимиёвии метанол ба қайд гирифта шудааст, заҳролуд гардида ҳалок шуданд. дар робита ба ин кормандони мақомоти полис 11 нафарро барои омода кардани машруботи пассифати спиртӣ боздошт карданд. истифода ва зарари тамоку имрӯз яке аз масъалаҳое мебошад ки ҷомеаи ҷаҳонро нигарон кардааст. ҷумҳурии Тоҷикистон чун узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди ин вабо қонун қабул намуда, истифодаи онро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва назди таъсисоту муассисаҳо маън намудааст. Абдулҳамиди Назир оид ба зарари сигор гузориш омода намудааст. طبق اطلاع تشکیلات جهانی تندرستی استفاده تنباکو یکی از سبب‌های اساسی بیماری و فوت اهالی به حساب می‌رود. اما سال در جهان زیاد از 6 میلیون نفر از بیماری‌هایی که به تنباکو کشی وابسته‌اند می‌فوتند. کارشناسان می‌گویند شاید این شماره تا سال‌های 2030 به 8 میلیون نفر رسد. کشیدن سیگار سرچشمه اکثریت بیماری‌ها شده می‌تواند، از جمله بیماری‌های راه نفس، بیماری‌های سرطانی شش و ده‌ها بیماری‌ای که یعنی که سرچشمه میگیرن از کشیدن تنباکو یا سیگار. در برابر رسانیدن ضرر به عضوهای انسان همزمان استفاده تنباکو به دندانهای استفاده برندگان تأثیر منفی خود را می‌رساند. هنگام سیگارکشی دود زهرناک آن با کوکی دهان پهن گشته
зарари он ба дандонҳо, милки дандонҳо, ком, лунҷ таъсири манфӣ мерасонад. дандонҳо ранги худро тағйир медиҳанд, яъне зард мешаванд ва дар милкҳои дандон сурхӣ, варамӣ, дармандӣ, хунравӣ пайдо мешавад, чунки рагҳои хунгард танг мешаванд ва дар он ҳаво намерасад ва вазифаҳои худашонро гум мекунанд. оҳиста оҳиста баъди он дандонҳо талаф меёбанд. мутахассисони соҳаи дандонпизишкӣ мегӯянд ҳарчанд шахсони истифодабарандаи тамоку зарари онро мушоҳида менамоянд, аммо аз истифодаи он даст намекашанд. дар ин гуна шахсон зардии дандон ва дигар бемориҳо дида мешавад. пайдо шудани чирки дандон, зард шудани дандонҳо, пайдо шудани ғуборҳо дар дандон, пайдошавии бӯи сигор аз даҳон, ин аз он шаҳодат медиҳад ки аллакай дар ковокии даҳон пайдошавии микроорганизмҳо ва токсинҳое ки аз тамоку хориҷ мешаванд пайдо мешаванд ва дар ковокии даҳон маскан мегиранд. ҳарчӣ бошад ки даст кашидан аз сигор он тараф истад, истифодабарандагон ҳатто кам кардани онро низ кӯшиш намекунанд. таъсири тамоку микроорганизмҳои заҳрнок, яъне токсинҳо метавонанд ки ба воситаи илтиҳоби бофтаҳои атрофи дандон дохил гардида, аз он ҷо баракҳои майдаи хунгарде ки дар атрофи дандон мебошанд ҳамроҳ гардида ба системаи дилрако манфиати хеле баъди худро расонад ки оварда ба бемориҳои музмини системаи дилу рако мерасонад. дандон неъмати бебаҳост, аз ин рӯ ҳифзи он аз ҳар гуна бемориҳое ки дар ковокии даҳон рух медиҳад ба шахс хеле вобастагии амиқ дорад. таҳлилу ташхиси мутахассисони соҳа исбот намуд ки дар як дона сигор зиёда аз 4000 намуди моддаҳои кимиёвӣ мавҷуд аст. аз ин миқдор 250 намудаш зараровар ва 50 намуди дигараш ба вуҷудоварандаи бемории саратон мебошад. ҳангоми воридшавии дуди тамоку ба бадани инсон, он ба вайроншавии торҳои асаб ки узвҳои дохилии баданро идора мекунанд оварда мерасонад. яке аз моддаҳои заҳрноки он ин никотин, кислотаҳо ва аммиак мебошанд. онҳо рафта дар таркиби бофтаҳо худро ҷой мекунанд ва онҳо наметавонанд ки вазифаҳои худашонро иҷро кунанд. ҳатто устухонҳои ҷоғ оҳиста оҳиста об мешаванд ва онҳо метавонанд дар пардои лӯбии ком ярачаҳо пайдо мешаванд ва дар зери забон, инчунин дар зери забон ва дар устухонҳои ҷоғрӯӣ вай метавонад ба бемориҳои рак оварда расонад. дар баробари тамоку дар тоҷикистон кашидани нос хеле маъмул аст. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб, истифодаи нос низ сабаби бемориҳои саратони лаб, забон ва гулӯ мегардад. ҳангоми кашидани нос як қисми он ба меъда рафта, шахс метавонад ба бемориҳои илтиҳоб ва захми меъда гирифтор шавад. имрӯз аллакай дар ҷомеа як одати хеле бад сигор кашидан ё нос кашидан ба қавле муд шудааст. дар асл ин амали хеле зараровар ба ҳар як шахс мебошад, яъне хурдсолон ба ин пайравӣ мекунанд. дар манотиқи кӯҳистони кишвар аз خاکستری ارچه و در شهرها باشد از خاکستری سرگین مرغ یا آهک ناس آماده میکنند. پژوهش‌ها اثبات کردند که ماده‌های کیمیایی موجوده در ترکیب ناس 10 مرتبه بیشتر از معیار میباشد. محققان ترکیب ناس را تشخیص کرده آشکار نمودند که در آن ماده‌های کیمیایی از قبیل خرم، نیکل، مرگ موش، سرب و دیگر ماده‌های خطرناک موجودند. ناس هم از برگ تماکو آماده کرده می شود و در ترکیب آن هم از آهک عبارت است و آنها چقدر که ضرر از سیگار و عضوهای دهان تاثیر منفی می رسانند، ناس هم همچنین، چون که وقتی که ناس زیر زبان میگذارند در آنجا آب دهان زیاد می شود و در آنجا سنگ‌های دندان پیدا می شود و این سنگ‌های دندان با میلک‌های دندان تاثیر کرده آهسته آهسته یعنی میلک‌های دندان خونروی پیدا می شود و آهسته آهسته دندان‌ها رو تلف می‌دهند، یعنی که دندان‌ها می‌افتند. بعضاً حالت‌های به نظر می‌رسند که شخصان نوزکش در کوچه و خیابان‌های تازه، مکانی که هزارها نفر در آنجا گشت و گذار می‌کنند، ناس توف کرده محیط زیست را ویران می‌کنند. این حالت نگران کننده می‌باشد. هر یک شخص سالم عقل را ضرور است که از این ماده مرگاور دست کشد و به حیات سالم رو آورد. عبدالحمید نظیر، مهروزی جمعه، اخبار.
موافق معلومات کارشناسان بین‌المللی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، فربهی یکی از اپیدمی گلوبالی نوبسته از موقع جغرافی، اجتماعی، ملی، جنسی و سن و سالی در جامعه جهان گردیده است. بنا به معلومات آماری زیاده از 40% اهالی سیاره از فربهی اذیت می‌کشند. فربهی در اکثر دولت‌های پیشرفته جهان به بیماری رقم 1 گذاشته است که آن به بیماری‌های دیگری وزنین تبابت شونده و مثل بیماری سرطان و دیابت آورده می‌رساند. فربهی نه اینکه علت و یا نقص ظاهری است که از آن شخصیت و عصب انسان اذیت می‌کشد، بلکه آن خطر زیاد به سلامتی دارد. این بیماری نوابسته از موقع جغرافی، اجتماعی، ملی، جنسی و سن و سالی در جامعه جهان همچون پرابلم حل طلب ارزیابی می‌گردد. یکی از پرابلم‌های مهمی که در نزد انسانیت در آخرهای عصر 20 و اول عصر 21 ایستاده است، این فربهی است. مقدار این گونه شخصان روز به روز می‌افزاید و حتی حاضر در بین کودکان این بیماری نیز پنهان شده است و قریب 20% کودکان به این گرفتارند. فربهی سبب دیابت قند می‌گردد. فربهی سبب بیماری فشار بلندی شریانی می‌گردد. فربهی سبب سیروز جگر می‌گردد. حاضر در دنیا 20% سیروزها با سبب فربهی پیدا می‌شوند. اول فربهی سبب فربهی جگر می‌شود و آهسته آهسته سبب پیدایش گیپاتیت می‌شود. فیبروز به تبدیل یافته عاقبت به سیروز می‌رساند. متخصصان ساحه طب فربهی را وابسته به وزن بدن انسان به 3 زینه جدا نمودند. فربهی زینه یکم و دوم به نفسکشی، کار دل، جگر، گرده، مبادله ماده‌های ارگانیسم، راهروی، خواب رفتن تاثیر منفی رسانیده بیماری‌های گوناگون وزن تبابت شونده را تحریک می‌نماید. فربهی زینه سوم باشد معیوب کننده و مرگ‌آور اعتراف گردیده است که به تمام ارگانیسم ضرر می‌رساند. بنا به معلومات آماری در جهان زنان نسبت به مردان 2 مرتبه زیادتر به فربهی گرفتار شده‌اند. سن و سال گرفتار شوی به فربهی در زنان از 30 تا 60 را تشکیل می‌دهد. سبب‌های فربهی را متخصصان چنین معنی داد کردند. سبب‌های اساسی پیدایش فربهی این از حد زیاد خوردن غذا، از نرم زیاد خوردن غذا، خوراک، وقتی کالری که ما برای ما یک روزه کالری ضرور است 2000 تا 3000 ما از این زیادتر استفاده می‌کنیم و دوم سببش وقتی که ما حرکت جسمانی نداریم، چیزی که می‌خوریم صرف نمی‌کنیم، جمع می‌شود. ارگانیسم به شکل روغن جمع می‌کند که پگاه ممکن ضرور شود. اساساً کدام خوراک‌ها سبب فربهی می‌شوند؟ اساساً نان، خوراک‌های گندمی، چیزی که از نان تیار کرده می‌شود، چیزی که در ترکیبش کربوهیدرات‌ها یا انگشتاب‌ها خیلی بسیار است. اگر ما خوراک سفیده‌دار خوریم، خوراک سفیده‌دار فربهی به نمی‌بیارد. لیکن اگر خوراکی که ما بسیارتر ترکیبش شبیه انگشتاب‌ها باشد، این سبب فربهی می‌شود. به این خوراک‌ها من گفتم نانی می‌دارد، برنج، کارتوشکا و شیرینی‌ها. تمام شیرینی‌ها که در ترکیبشون کربوهیدرات‌ها خیلی بایند. دانستن ضرور است که پیشگیری و یا تبابت کردن فربهی نتیجه‌های خوب را به بار می‌آورد. ما باید کوشش کنیم که بیشتر میوه و سبزیجات خوریم و کوشش کنیم که هر روز زیاده از 6 تا 10,000 قدم زنیم، راه گردیم و اگر جوانتر باشید باید که به سپورت مشغول باشید. کودکای خود را توصیه دید که هر روز به یگان نمودی مشغول شوند. در حالت 10% کم کردن وزن بدن، نشانداد عمومی مرگ به 20%، نشانداد مرگ از بیماری دیابت 30% و نشانداد مرگ از بیماری‌های انکولوژی 40% پس گردانده می شود. نفرانی که در زینه یکم و دوم فربهی قرار دارند، در حالت 10% کم کردن وزن بدن، سلامتی و قابل مهنت بودن خود را حفظ می نمایند و شخصان زینه سوم فربهی داشته که مرگ‌آور است، معیوبیت درجه سوم را می‌گیرند. هر یک نفری به فربهی گرفتار شده باید روح افتاده نگردیده با مقصد حفظ سلامتی، قابلیت مهنت، زندگی شایسته و زیبایی ظاهر، طرز حیات سالم را تشکل دهد. زلفیه رحیمزاده، بهادری قربان، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.